Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yatangiye igerageza ry'ifaranga koranabuhanga rizwi nka CBDC hagamijwe gusuzuma uko ryakoreshwa mu gihugu. Iri gerageza rije nyuma y'ubushakashatsi bwagaragaje ko CBDC ishobora guteza imbere urwego rw'imari rukagera kuri bose, ikanafasha kugabanya ikoreshwa rya cash mu gihugu. Ni inkuru kezwe na Placide Ngirinshuti. Banki Nkuru y'u Rwanda igaragaza ko hari indi ntambwe imaze guterwa mu mushinga w'ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga rya CBDC ariryo Central Bank Digital Currency. Kuri ubu BNR igaragaza ko yamaze gutangira igerageza ryayo ku mikoreshereze y'iri faranga rishya rya CBDC ryahawe izina rya IFRA Rwanda. Inzobere n'impuguke mu by'ikoranabuhanga no guhererekana amafaranga zavuga ko zishimiye iyi ntambwe imaze guterwa na Banki Nkuru y'u Rwanda. Umunezero ukomeye kuko ni intambwe nziza cyane, kuko aho abantu bari bageze amafaranga asanzwe naho yarabagejeje byari ibibazo bikomeye. Rero ni intambwe nziza kuba nibura turi kubona ko hari icyizere cy'uko turi kwegera irindi terambere ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga nturigenzurwa na leta. Ni intambwe nziza ku giti cyane nabyishimiye, kandi ari mu buryo bwo kureba noneho ngo bizatugeza kuki, tuzabikoresha iki, bizatwungura iki. Ni intambwe nziza cyane nje nayishimiye ku giti cyanjye. Iki ni igihe cyiza kuko nk'ibindi bihugu nkuko turi kubibona muri no minsi, ubu nibwo twavuga ko iri koranabuhanga rya blockchain rigenda ryiyongera kuva ubutegetsi bushya bwo muri Amerika bwageraho, ubona ko hari byinshi byagiye byiyongera. Rero nkeka ko iyo baza iki nicyo gihe cyiza cyo kubikora kugira ngo winjire mu ba mbere bakoresha iri koranabuhanga kugira ngo utaza gusigara inyuma. Bizadufasha rero, ntabwo navuga ko ahubwo dusa nkaho twatinzeho gakeya, ariko mu by'ukuri ikintu gihe cyiza kuko urabona ko isi yose ishaka gukoresha ino koranabuhanga rya blockchain kuko byagaragaye ko rifite umutekano kurusha ibindi, kuko ikintu cyambere cyagangishije umutekano. Niba rero tubonye ifaranga nk'iri rifite umutekano kurusha ibindi, kandi nk'ibihugu byinshi tubona bikomeye birimo bagenda bikoresha ikoranabuhanga rishyashya, biradufasha kugira ngo tutaza gusigara, tuze kugendana nabyo, bityo tutazasigara inyuma mu ikoranabuhanga. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ibigo by'ikoranabuhanga mu by'imari Rwanda Fintech Association Leo Eustache Kanamugire avuga ko kuba u Rwanda ruri kugerageza ifaranga rishya rya CBDC bitanga amahirwe menshi ku bashoramari n'abanyarwanda muri rusange. Turashima Central Bank na government yacu ko badutekerezaho, cyane yuko ibi ngibi n'ubundi bisanzwe biri mu mugambi wa 2029 w'ibyo twita fintech strategy. So twavuga rero ko barakataje kugira ngo tugere kuri fintech strategy by 2029. Ndabona ko ni intambwe ikomeye, natwe nk'uruganda cyangwa se nk'abantu bari muri industry tugomba kubibyaza amahirwe kugira ngo tuzagere 2029 twabonye company nyinshi, twabonye abashoramari benshi, twabonye na product nyinshi zifasha abaturage. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda Soraya Kuziyaremye aherutse kubwira RBA ko bafite intego yo gukomeza gukwirakwiza ikoranabuhanga mu rwego rw'imari mu Rwanda kuko harimo amahirwe menshi ku gihugu. Igihugu cya Cambodia kiri mu bya mbere byatangiye gukoresha ikoranabuhanga bita blockchain mu kwishyurana. Bafite systeme bita Bakong ijya gusa nka CBDC rya faranga koranabuhanga natwe turimo kwigaho. Ni ikintu rero natwe twifuje kumenya uko bakoresheje iryo koranabuhanga ndetse nuko abaturage babo bakitabiriye, kandi tunahanahana amakuru kuko nabo ni faranga risa ry'ikoranabuhanga risa naho ari rishya, ku buryo duhanahana amakuru yo kumenya natwe turamutse hafashwe icyemezo yuko hari ifaranga koranabuhanga CBDC u Rwanda rutangiye, twaba dufite izindi banki nkuru nka Banki Nkuru ya Cambodia twigiraho. Ntabwo haramenyekana neza igihe iri faranga rishya ry'ikoranabuhanga rizwi nka CBDC rizatangira gukoreshwa mu Rwanda, ariko bitarenze mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka nibwo hazamenyekana ibyavuye mu igerageza riri gukorwa kuri ubu. Iri genzura rizakurikirwa n'ibindi byiciro bitatu bigomba kurangira byemeje ko iri faranga ritangiye gukoreshwa mu gihugu cyangwa se bakaryihorera bitewe n'ibizaba byavuye mu bugenzuzi n'ubusesenguzi biri gukorwa. Placide Ngirinshuti, Kigali.